ole masa in thlir tu tek lo lom le vek chuwa tun tu ma chuan va in session nei na sport minister pulat ging lewa mar pute te a chan pol a hne zia ron lang chiang hle ni pusi ngo na chunga le puje je ten zona tam tak ha khir khan tak tak khan zo na sa em mani chu chu sport minister pute te mar hianin fel fight ka chan thei lo hi pakhat ma nei lo ti thei ni chuti rin puje je ta po ama ton hriat atangin mo experience atang khan thil tam tak aron soi chuka zor mi puitana athaniam nge na alang chi thei le bokani oni sela voin session uluk takin en au phodango Speaker, Sport and Youth Services Department Changtu Minister Kazona Star number za sumruk paruk na chu hei hini long tlai residential sport school na thokha engchen nge thok ani to ani na entiga nge zo ani theyang pathumna tunge contractor mingle address kim chang lina physical achievement and financial achievement min hil thayem ti ka zo na ni Sports and Youth Services Department Changtu Minister Pulang Ning Lawamar Losoma. Speaker, Long Tlai West, BL2, Pusingu Nian Tsunga Zona Chana Chuetiang here ni Ena Residential School Long Tlai, Nato Meki Zazela Sumri Le Panga Zoto, Ani Bina. Zohun tura ruam hanchu September ni riat sang hi somthi le pali ani sina na thoktu contractor chu DJ Consultancy Services Mission Veng Aizo le Decor India GS Road Guwahati te ani physical achievement chu zazela somriat le panga anzo to financial achievement chu cheng nuai sang ni zan ni le paruk point pakua ani Zobel na zo torina zona na ito pusi ingon yan chunga Losoma. Speaker ka zobel na chu hemi tan hian hei PMJVK scheme nuaya tho ania second installment mu ani to em ti pakhat na ania panina na hi tho zo huna hian engtia enkol tu nge ni ang tuna hian building lian pui sa am phul lem tak phejon la pha lova a building te hi tunge lu ta ang ministry ma sa khan hi ka bial chung ania ke pon ka ngai poi mo khop maya minister sport minister kalta khan company ho lu chak tak tak an tam maya tia kha ta kha sarkar thar hian a heve em ti ka zo bel na ni sela tin school enkol tur hian na recruit enge manpower lak tumna omem PMJVK hi one time grant voi khat chau ana to na tur chau avil tu le ana thok tu tur te lak na tur sum om lo kha ani a hi sport department atangin ka azo hun tur kha September sang ni le sum ni le pali ani a building phechu pali sak ani pakhat pechu hon ani to pathum la ong lova khang te kha lo zo ta se tunge enkol tu tur omang ti khani enkol tu tur lak tumna a omem ti kha kan zo bel na ni selatin pakhat pu speaker son who feel Mizoram State Sport Council nuaya thotir ani em thotir ni ta se a tho na poisa hi na anzo to pek thei ani to angem etiga nge pek thei ani ang tikha ka zo belna ani Le zona zo belna zo turin sakti pibil tu member zone tak puje jelal pek lua Losoma. Speaker, Sport and Youth Services Department Changtu Minister ka zo belna chu Mania Khan football ground size kha soilan ania kan ram chunga hianin
artificial turf pha ni si tu na hian size ani dan tu rat ling lo engzat nge ti kha zo bel du na ka zo bel na pakhat na nia apan hi na chuan thing tlang kil khor thleng pa coach kan nei hi ahun veo toin ka ria uspi ka rem tinain soi zaw lok kan duwa kan pate hun la ya kha chuanin Mizoram mun sang sanga sport department noi coach kan nei te hian coaching pe in football ani mo volleyball ani mo engkong apo an kal kwal thina kha kha lok na sadak thingtang no pangteng kan tot kan chan pha thina abikin ke hi in khel mi kan football khel thin kan ya coaching hi mumal takhi kum som pasari kan ya mu kan ya in kheling kan an chok ai zo la kalo pheya na thial kho tangin helaya coach noya khel hote na kan in khel hawa kan ta na han thil kha haw tak big em ani chu in piala ma india ti makan lut than da 19 india ti makan lut chawa chu ta chuan india ma football academy tha tata football academy te IFF football academy no pang zero ne khang kan in elenia helai thingtang no pang kum som pasari nuwa coaching mu mal dong le kulai kum sari kum riat an no pang coaching mu ho ne kan in el kha chu kan ta na thil har sa le haw tak em ania hemi ko a hian changtu minister po kan zo du chu sport department kan coach te hi thingtang kil khora te session hoina request an siama hetiang coaching petur te hianin athem tin tuna sport department a hianin coach kan nei te hi anin dai tok lo ten ka lo ria heng te hi da bel tumna te omem ti kha ka zo du nani ka zo bel nani e kalome zo bel na zo turin Aizawl West 1 bill 2 member zone tak 2 TBC lo ben chu lo somang pu speaker kalome sport and youth services department changtu minister ne na ka zo bel na chu sarkar kalta khan sports infrastructure tam tham tak din ni in sum sen po atam tham hle maya tun sarkara hian kan sports a hi a infrastructure lam hoi zong bokin nge kan kaldona capacity building tuna zona om sang de khan sarkar thar hian eng tianga malaka kalpui nge atum ti hi ka zo bel na ni e kalome le thiang anga chang turin pu minister changtu pulam heng lo man lo som o pu speaker zona kha athan ne mangrenga nichina pu singun lian chunga longtlai west bl 2 zona kha solai longtlai residential sports school chungchang kha nia e tunge lu tang tunge en kolang en kol tu turlak tu maniem ti te kha tin alu chak tam takan oma an ti te kha a oma poni se a chan thiam hara tun din huna kan chan the da na chu infrastructure thatak tak din ania kan sarkar masade kan sports minister masade chunga polom thu ka soya chutirwal chuan heng te hi a en kol zui na hi hau tak do na ti chuan a har sat do na wangin kan chief minister hi ka ron to eng tinge kan tiang residential sports school te hi heti zat hi dina ni eng tinge kan luang ti zela hian vairamate le hundanga alu tu tu rom ta se biak phalna min pethem ka tia lo bevatro ani lo chon nakina sarkar tan phuri da changlet palang ti lo oma chuwan chuan lo dorla te min tia e athupunga biak chu pani pathum kan nei to a tin tuna hian presentation ron pek du te po an oma chu mi tan chuan nimin tlai khan e file te po kan han ziak nge nge amero chu an ron enanga amun te hi tle min an kil khor dewa Mizoram po an lua duang em khria dala ni chialawa chuti rual chuan ril ruwa om e ka tho puite sports department sports council ami te po kalo soi pui to chu Mizoram private school lian te hian an lua dung emo ti te alu ta chu Mizo nau pang de thawan ni do na
chu wang chuan an ni te hianin enkol ta se thammai angem ti te var balin kan soi to Mizoram State Sports Council thut khom na te po kan lo soyanga engtinge kan kalpui zel don te hi chu beng siga ngai tu chu anga yani tunge enkol ang ti po hi sarkar ang chuan thutluk na siam ala nilawa enkol tu turlak tumna omem ti po hi chana har khop mai tu na chuanin kan la chang thei ri lawa kan enkol tumdana po hianin thungum kan la nei thei lawa aron la hlok du min enkol sak thei namdang investor lian te chu muilang chuan du thu sa mania achan chu achunga sports school a enkol tu rakha mizo no pang te thon ni dona wangin thil thataka niang chu tirwal chuan chu tiang mi chu kan mu nge ngem ti kha engma kan soi chiang thei lawa engpo ni se infrastructure thatak din ania tangkai takaman hi chu du thu sa mani sarkar sumero chu abei tham te kan thria kan department chana te chu wang chuan pon lam te nena tangkai zo ka man dan tur hi ngai tua zui me kania chief minister point phalna verbalin min pe to nge ani who speaker chon hu chungchang a hian Mizoram State Sports Council in ku thlang na kan nei lawa agreement kha aum lawani ti chuan var balin soipuan om to em kan threlawa ziakin sarkara thil ti engma om si lawa chu wang chuan ti thei dan tura hi soithia mahara on china khanin PMJVK a khanin second installment andong to em te khachu anla dong lo ani chon huwa khan han kir le taila chon hu bi ka hianin pu speaker sarkar nena thuthlung engma om lo zia ka da engma om lawa chu wang chuan na thok tu te an lo om to ani poin zia ka om si lawa nan thok ani chuan speaker khongain point of clarification khalai kha khatiang ani chuan chon hu khuwa khan minister kalta khan YLA te atho tira chu sport department AE po phoning te po in ka bia an tho tira poisa kha an petalawa oile hoi tu te an manga ang maya an tho na khol an man te khan an dil maya chu wang chuan kha sport department anga eng ma riat pui ani silo chuan awa mang an thak don ve an tho to na khan kan sport ministerin an tho to na te enin engtinemo ti sak dan kung min dap sak thengam le ti kha kan robel te ang lukina pu speaker hetiang hi boi thla khop maya azia ka omlo sarkar dan anga thuthung in rem na om box si lawa nan lo tho hianin engtinge kan kalpui zel don te hi tunin huna chuan ka soi thei ri lawa wele te ni chuan zom khop maya tu tenge thoka hi official a na che kan nei lawa emponi se an lo tho to chu zom hle mai tu nai ro chuan he hausa hian kan kalpui zui dan tur hi kala soi thei lawani emponi se min lo khathiam se chu sarkar kan yangin sarkar dananga kal lo chuan thila buai thak thina assurance ka pe thei ri lawa Nongtlai West BL2 khan khongai min lo khathiam se pu speaker zona kha omnual maya football ground size sungchang atling lo engzan nge om ti kha mani khan kan han soi thuaka chiang vak lo khan atling lo tilam hi atling le tling lo soila ya hi thil har sa ve de mai ma chu atling lo han ti don chuan football ground size a hianin pom thei aw ma chu metar somli panga som kwa ne chu zim hle ani pa kofil kan ti po khatiat lo ani somli panga som kwa chu minimum ania mani khan ka soi to ta chuanin FIFA preferred size o ma chu zale panga somruk le pariat ania chu FIFA ina adu dan ani amana ro chu international standard a pom thei chin ate ber kham ve chu metar somruk le pali ani tani ti chuan tuna hianin kanen thuaka tilaya kan nei a hianin State Sports Council lam chu kan ni chi lawa pu speaker smart city project lam hin ni mama henga hianin atling lo hin nei nuala eden thar hi meter som kwa somli le pangai nan lo siama a poisai crore riat point pariat ania athan hem le maya poisa hi chuan hi ti zau theidan au mem tin UDNPA minister to pokan ron to a chite hi huna ka zuena meter za
som nga le patni ania hei hi ati zau theidan to ngang lo ani awanga hi chuan chitelu ye thleng dona dungero hi chu zau theya hi po hi khoriat point pakua ania asum hi thanem thin khop mai tui vamita hian metar som kuwa somli le panga ania hei hi azim theyang bera siamania kan zukala ti chuan ati zau theidan omem kan tia e zau theyang bera ti turin e rotna te kan zu siama hei limen hi kan la en man lawa metar som kuwa somli le panga bokania pu speaker a poisa za ti crore point pariat pakhat ania ka khiat sualo chuanin keifang artificial turf an phakhianin e crore nga point pathum pariat bor velanin ka ria chu chuanin Mizoram standard size field artificial turf tho hi pha theiania metar zale panga somrukle pakhuania chuan leng puyami khu metar zale panga somrukle pariat fifa du ang thlap khania khu crore nga pha zo theini chuti laya atelu tu khawata smart city hianin a chevela thil dangan beltel don poni mai theya amai ro chu sports poisa ni chelo ma se sports atana siam ni si a ground tling lo hi chu a sports mangai na tang chuanin awiom gatia football background chete kan nei ve wangin atong kam moi lo khette po kan cheve dawa kan endik trum chuan ti bot phelin pengayam ni badminton court tling lo in siam ngayam ni ngatinga football ground ani ta ka fanga ate lutukin siam ni o poisa hi mulet le thayani mai si lawa ti zau khram da ni zong angu national level competition pot thleng thei lowa khoriat vel sen hi chu alutuk dewani national level ina anpom thei tur tal hian isiam remang ti te kha kan aw hla nia thok tu te nen thattakin kan soya contractor te pon za oma mai ro chu kan han soi kan han chei chuanin an pom thei deuh ti tia ti chuan a zau thei angang chuan kan zau don ani hlomani ti chuan pu speaker thingtlang kil khora coaching pek chungchang puje jelal pek lua zona kha sautui pui bel tu ruam han na thara chuan april ni khada tang hian tran thei kan tuma ti chuan tuna hianin kalpui me kan ni boka chu ruam han na kan han nei chodon ani chuta chuan coach te hi atangkai theang ber man kan duwa an pual bi kin meeting kan nei to Mizoram State Sports Council noyami tele Sports and Youth Services Department of Coach nen hian meeting kan neya an soidan tak phei chuan adikem ka hrelawa kabula moi an soi ni mai thei minister hoin coach bi kina he tianga meeting hi kan la nei ngai lawan tia sports kan lu chil hian a topa medal dong thei tura kan fa te kan nau te kan cher chuangai chu wang chuan in nang ni ho hin poimo kan tia e officer thu turin ni lawa field worker amunakal turin ni tunai ti lai hi tha em he aina sa zo ka mala khi kan tum te kan tia ti chuan in fui tharna kan neya ni china aron zong khan thingtlang kil khora an thlen hi kan du ma deal theyan ni mai ro chu coach kan in dai lawa abi kin an dil tlang pui hi football coach an ni du khop maya thingtlang lama hian volleyball de po dilanom ve boka heng te hian in dai lawa mai ro chu an dila chuti lai kan coach te mundanga kan engage ni lo an all ani chuan kan kaltir zelang chu an na po ania an mani bula po kan soi to aizola office lo lum turin ni lawa practical at na thok tu turin ni tin in fuina te po kan nei ani chuwang chuan thingtlang no pangte tan po coaching tha an don theina turin malak kan tum zelani pu speaker coach da bel tumna omem ti hi chu tuna ri chona om lawa sarkar sum le pai din hun thlir chungin kan lo ngai tu chun zomanga tunai ro chuan kan la da bel theiri lowani puti bc lal ven chunga aizol west tuan bl2 zona sports infrastructure chungchang hi sum nei chuan atha kan ti zelanga sarkar house atak tenila hanti bel zela chak oma mero chu state sarkar in sum tum ve tur ang chia hi chuanin kan ho tu pain in sum khetang atia year of consolidation kan puanga chuwang chuan hundang atanga kan poisa tum ngai lawa kan ti the ni chun infrastructure tha chu kan mamo kan ti zelanga kan duwa amai ro chu thupui berai ro chuan kan nei lo deu do na kan in sum ri khet do na ni om sam han tang kai tum hian thei top kan lo chuange kalome
tuna kan video thira tang khan tun ZPM party kalphung thai party chu an thale ti lang re ani sport minister purite te mar po pusi ngulian chungate puje je ten zona khir khan tak tak an zota maro chu putete mar khan achan pol kha a ne ti lang reng ani fel file dik khlapin enga zona po kha achang thei vek ani chu afak omin athamon thak em chu baka chamasa an local pui to thil tam tak infrastructure ang chi ate sport lon pang mo khati nga te sum tam tak om si na thona dura sum da ni si ma se an na kha an thok zawa a sum le an na tho khain ang lo si ang te kha arong soi ve kani kha tu na po khan che bang chon tun kal phung thara an sport minister te mo education minister te boni chadon len chachan le ni poni second tu phot do ne